Bismillahirrahmanirrahim. Өткөндө сабакта айттык эле, зикирлердин, истигфарларга келдик эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан ошо зикирлер, истигфар, салават бул Алла Таалага өтө сүйкүмдүү сөздөр. Дүнүйөнүн да маселеси чечиле турган, ахиреттин маселеси чечиле турган, адамды бактылуулуктун туу чокусуна жеткире турган ушундай улуу сөздөргө токтогон элек. Ошолордун мынакей бүгүн Кудай кааласа пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салам, салават айтуу боюнча. Бул дагы зикирге кирет. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды таанысак, Аллаху акбар. Кандай инсан? Алла айтат: "Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин." Я Алла, Алла Таала, ey Мухаммад, биз сени бүткүл ааламга мээримдүү кылып жибергенбиз. Бүткүл аалам. Асманга дагы, жерге дагы, айга, күнгө, жылдызга дагы, периштелерге, инсанга, жиндерге дагы, бардыка, түнгө, күнгө дагы. Демек ушул жерден билсек болот, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам канчалык мартабалуу, канчалык улуу, даражалуу пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Алланын сүйкүмдүү бендеси экенин билсек болот да. Ошондон улам биздин динибизде салават жана салам деген термин бар. Бу салават деген эмне? Салам деген эмне? Биз намазда деле окуп атабыз. Ассаламу алейка айюхан наби деп намазда окуп атабыз. Аллахумма салли аля Мухаммад деп, ассалам деп Алла пайгамбарыбызга салам айтып атабыз. Аллахумма салли аля Мухаммад деп салават айтып атабыз. Өзү жараткан Алла өзүнүн китебинде инналлаха ва малаикатаху юсаллуна алан наби я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима деген аят бар. Шек күмөнсүз Алла өзү жана бардык периштелери пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга салават айтат экен да. Алла салават айтат экен. Сиз элестетиң, ааламды жараткан Алла Таала биздин пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга салават айтып атат. Инналлаха ва малаикатаху юсаллуна, салават айтышат. Юсаллуна алан наби, кимге? Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга. Анан Алла буйрук берип атат: "Я айюхаллазина аману", ey иман келтиргендер, силер да Мухаммад алейхиссаламга салават айткыла, жана салам айткыла дейт. Периштелердин бардыгы пайгамбарыбызга салават айтат. Аршты көтөргөн периштелер, өлүм периштеси Малакул Маут, Жабраил алейхиссалам, Микаил алейхиссалам, Исрафил алейхиссалам, кабырдагы сурай турган периштелер, асман жердеги периштелер, периштелердин баары инналлаху ва малаикатаху, Алланын бардык периштелери. Кимге салават айтат экен? Пайгамбарыбыз. Анда биз айтпай койсок, бизден өткөн бактысыз бирөө болобу? Тугандар, андай болбойт. Алла Таала буйрук берип атат. Бизгечи эмне кылып атат? Буйрук берип атат. Салават айткыла депчи. Эй иман келтирген деп, имандууларга Алла кайрылып атат. Силер салават айткыла деп. Алымдар мындай дешет да, тугандар. Bir amal, ушундай амал экен, качанга чейин Алла бар, качанга чейин ошол амал бар. Намаздын бардыгы токтойт, билип коюң. Орозо токтойт. Адамдар өлгөндөн кийин болду, токтойт да. Бир да намаз окуган калбайт, болду. Орозо бул да токтойт. Куран окугандар да токтойт. Ажылыкты кылгандар, умра кылгандар баары токтойт. Зекет бергендер баары токтойт. Bir amal toktabойт, ошо салават токтобойт экен да. Бул түбөлүктүү амал экен. Алла түбөлүктүү, салават пайгамбарыбызга да түбөлүктүү экен да. Себеп Алла субханаху ва таала түбөлүктүү. Абадил абад. Пайгамбарыбызга салават айтат Алла Таала, түбөлүк айтат экен да. Караңгы. Биз айтсак, айтып өлгөнгө чейин айтабыз, өлдүк, бүттү, кетти. Баарыбыз ошо өлгөнгө чейин айта алабыз. Алла Таала өлбөйт. Алла түбөлүктүү айтылат пайгамбарыбызга. Караңыз. Салаваттын бир маанисин да мындай түшүнүңүз. Аллахумма салли аля Мухаммад дегени, я Алла, сен улуу сыпаттарың менен кайрылып атабыз. Мухаммад алейхиссаламды улуу кылгын деген сөз. Аззим Мухаммад. Мухаммад алейхиссаламды сен таазим бергин. Салават деп өзгөчө мээримиңе бөлөгүн, өзгөчө райымыңа бөлөгүн, даражасын бийик кылгын деген салаваттын бир алымдарыбыз мындай деп айтат:
Биз пайгамбарыбыздын акысын бергенгечи алсызбыз. Бүткүл инсаният биригип пайгамбарыбыздын кылган жакшылыгынын акысын бере албайт. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам келип туруп бүткүл инсаниятка кылган жакшылыгы, бүткүл инсаниятка алып келген пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын мээримдүүлүгү, райымдуулугу, макулбу? Ушунун бардык инсаният кыямат күнгө чейин биригип туруп, пайгамбарыбыздын акысын беребиз десек, бере албайт экенбиз да. Бере албайт экенбиз. Ошон үчүн биз Аллага кайрылабыз. Не деп? Я Алла, биз акысын бере албайбыз. Берүүдөн алсызбыз. Саңа кайрылабыз. Сен берип кой дейт. Ушу салават. Ушунун аты эмне экен? Биз Аллага кайрылабыз. Я Алла, сен биздин тарабыбыздан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга акысын бергин. Мынаке салават тугандар. Ошон үчүн бүгүн мынаке азыркы хадис Ибни Аби Лейла радиаллаху ан рахимахуллах радиаллаху ан айтат: Лақияни Кааб ибн Уджра. Кааб ибн Уджра деген сахаба бар. Бул айтат, мага жолукту, фақал айтты дейт. Ала ухди лака хадиятан. Мен сага бир белек берейинби? Мен сага белек берейинби деди. Белеги кандай экен? Хаража алейна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям фақулна. Bir жолу пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам биздин алдыбызга келди. Биз болсо айттык мындай деп: Кадар арафнака кайфа нусаллиму алейк, фа кайфа нусалли алейк. О Аллахнын элчиси, биз сизге салам айтканды үйрөндүк. Хадисте келет салам айткан кандай? Ассаламу алейка айюхан наби ва рахматуллахи ва баракату. Мына пайгамбарыбызга салам ушундай. Ассаламу алейка айюхан наби ва рахматуллахи ва баракату. Эртеге пайгамбарыбызга зияратка барганыңызда, Мадинайы Мунавварада, Раузайы Атхарда, пайгамбарыбыздын жаткан жеринде, ошол жерде өтүп баратканда ассаламу алейка я Расулалла дейсиз да, салам айтасыз. Ассаламу алейка я Расулалла деп салам айтасыз да. Буну пайгамбарыбыз угат, сизге саламыңызга жооп кайтарат. Акылбы? Же болсо ассаламу алейка айюхан наби ва рахматуллахи ва баракату десеңиз да болот. Мына ташаххудта окуйбуз го. Мына ташаххудта окуганыбыз ассаламу алейка айюхан наби ва рахматуллахи ва баракату. Биз буну билдик деп атабыз да. Эми ва кайфа нусалли алейк, сахабалар сурап атат. О Аллахнын элчиси, сизге салаватты кантип айтабыз биз? Деди эле пайгамбарыбыз айтты. Кулу, мындай деп айткыла деди. Өзү үйрөттү салават айтканды. Аллахумма салли ала Мухаммад ва ала али Мухаммад кама саллайта ала Ибрахим ва ала али Ибрахим иннака хамидун маджид. Жосумна риваятта мындай деп атат. Аллахумма салли ала Мухаммад ва ала али Мухаммад кама саллайта ала Ибрахим иннака хамидун маджид. Аллахумма барик ала Мухаммад ва ала али Ибрахим кама баракта ала Ибрахим иннака хамидун маджид. Салаваттардын түрлөрү келет. Бизде ташаххудта кайсы эле? Аллахумма салли ала Мухаммад ва ала али Мухаммад кама саллайта ала Ибрахим ва ала али Ибрахим иннака хамидун маджид. Мына биздин салаватыбыз. Ушуну айтып жүрүш керек да. Ушу сөздү айткандын мааниси жана фазилети орду буга бериле турган сообун угуңуз. Birinci manisi mında: Ya Allah bi asmaikal husna ve sifatikal ulya adli Muhammeden. Ya Allah, senin ulu sıfatların menen, ulu keremettүү kooz atların menen sana gayrılabız. Sen Muhammed aleyhissalamды tazim kılgın. Mınday diye aytkanda ulu kılgın degen. Azamattуу kılgın, ulu kılgın. Murat bir tazim kanday? Bu dünyada Peygamberimizdin atın jogorу kılgın. Dinin üstөмдүү kılgın, şariatın tübölüktүү kılgın, ahirette bere turgan sooptu ulu kılıp, jana Muhammed aleyhissalam ümmetine şafaat kılıcı kılgın, jana makami Mahmud, ertege kıyamat günü biröge gana uşunday bir martaba berilet, makami Mahmud dep koyatany, anu vasile, bu Peygamberimiz Muhammed aleyhissalamga gana arnalgan, mına oşonu bergin degen manide deyt. Anan ve ala ali Muhammed, Peygamberimizin alisine, üy bülösüne degen söz. Jubaylarına, baharına dağı biz salavat aytabız. Biz salavat aytabız. Albatta bu jerde ummat ijabaga da girip ketet deyt. Kanday bolgon çakta dağı innaka hamidun majid. Albatta sen maqtogo layıqtısın. Hamid degen
мактоого ылайыктуусун. Маджид, Алла Таала улуу. Алла субханаху ва таала ал улуу зат. Bil-majd ve huve kemalu şeref vel kerem ve sıfatil mahmuda. Demek Allah subhanahu wa taala şarapattуулуктун, беришендүүлүктүн камалына, мынакей ушунга сыпатталган улуулук Алла Таалага гана. Жана Аллахумма барик ала Мухаммад деп айтып атабыз. Алла Мухаммад алейхиссаламга берекеңди дайым кылгын. Зид ва адим ма атайтаху. Эмнени пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга берген болсоң, жакшылыктардан, шарапаттуулуктан, сый урматтан, ошону көбөйткүн жана уланткын деген сөз экен да. Аллахумма барик ала Мухаммад дегени. Мынакей туугандар. Бул риваят Сахи Бухариде келет, жана Сахи Муслимде келет. Абу Хурайрадан да бир риваят бар Сахи Муслимде. Айтат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деди: "Ман салла алейя вахидатан саллаллаху алейхи ашаран." Ким мага бир салават айтса, Аллага 10 жол айтат дейт. Караңыз, пайгамбарыбыз эмне деп атат? Мага бир салават айтса, ага канча жол Алла кайтарат экен? 10 жол. Кана айтайлычы, саллаллаху алейхи ва саллам. Дагы саллаллаху алейхи ва саллам. Саллаллаху алейхи ва саллам. Тафсир Ибн Касирде келет. Алла Таала ар бир инсандын bu iki erine, iki периштени дайындап койгон. Алардын иши только салаватка экен. Тилден салават чыкканда алат экен дагы пайгамбарыбыз шаарына Мадинага алып барат экен. Пайгамбарыбызга айтат экен, паланчанын баласы паланча сизге салам айтты дейт экен, салават айтты дейт экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сиздин салам салаватыңызга мындай жооп берет тугандар. Бул жактан дүйнө боюнча айтсаңыз периштелер аркылуу жетет. Пайгамбарыбыздын раузасына жаткан жерине барып айтсаңыз түздөн түз тиет анда. Түздөн түз жетет да. Устаздар айтат да, бисмилlah. Алла Тааланын салаваты, ким мага бир салават айтса, Алла 10 салават айтат деп атпайбызбы? Бул Алла пайгамбарыбызга бир салават айтсаңыз, салават бул рахмат. Мейримдүүлүк, рахимдүүлүктү Алла 10 жол айткан, ал жүрөккө келет экен да. Жүрөгү ооругандар бар го, көп салават айтсын дейт. Жүрөгү оорудан сакаят экен да. Себеп ар бир салават айткан сайын Алла Таала 10 жолу берип турат экен да жүрөккөчү. 10 жол келип турат. Сиз ихлас менен айтыңыз, 100 жолу салават. 1000 жол, 1000 рахмат Алла Тааланын жүрөгүңүзгө келет. Жүрөк күчтүү болот экен, жүрөк көтөрүлөт экен. Салават айтканда. Экинчи устаздар айтат эле, мынау өрүк бар го, өрүктүн бир шербат деп коебу, шарбат деп коебу, шербет деп коебу. Вот, компоту да. Өрүктү бирок эмеге мына чочо азыр мына. Кээ бирлер кум шекер менен эме кылгандар бар, кээ бирлер дары пары кылат го, андай эмес. Жөн эле как болот. Ошол какты бир сууну кайнатып туруп, кичине жылымылык болуп калганда салып коет экен дагы. Таң атканга чейин анын ширеси чыгып калат экен. Ошону ичсин дейт эле да. Бул дагы жүрөккө аябай пайдалуу экен. Анан үчүнчүсү роза гүлдү жыттасын дейт. Не жыттасын дейт? Мына. Аллаху акбар. Булар экөө мадди деп коебуз мындай. Роза гүл, мына шербеттери, рухани салават. Жүрөктү күчтүү кылыш үчүн экен, салават. Жүрөктү көтөрүш үчүн экен, салават. Жүрөктөн кайгыны кетириш үчүн экен, Аллаху акбар. 10 жол Алла субханаху ва таала жеме рахматын, мейримин жиберет деп атат. Алланын рахматы сиздин жүрөгүңүзгө 10 жолу келет. Бир салаватка 10 жолу, бир салаватка 10 жолу. Анас ибн Малик радыйаллаху анхудан риваят. Бул риваят Насаи шарифте келет. Мындай дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман салла алейя салатан вахидатан." Ким мага бир салават айтса, саллаллаху алейхи ашра салават ва хутtat анху ашра хатиат ва руфият лаху ашра даражат. Ким мага бир салават айтса, ага Алла Таала 10 салават айтат. Андан 10 күнөөсү кечирилет. Анын 10 даражасы бий көтөрүлөт. Бир салаватка. Бир салаватка 10 даражаңыз көтөрүлөт экен. 10 салаватка 100 даража. 100 салаватка 1000 даража көтөрүлөт, 1000 күнөө кечирилет. Ошон үчүн биз өзүбүз жашообузда бир вазифа кылып алышыбыз керек. Эртелүү кеч аз дегенде 100дөн салават айтканга. Кылабызбы иншалла?
Көп деле уақыт кетпейді. Уақытыңыз қысқа болсачы, шашып атсаңыз, ұйқы сұрап атсаңыз, анда саллаллаху алейхи ва салламды 100 жолы. Бұл ең қысқа салават. Саллаллаху алейхи ва саллам. Сотмен айтамыз ғана саллаллаху алейхи ва саллам. Егерде уақытыңыз кенен бе, анда ең афзал, ең улы салават ал Durut İbrahim'de қос, Salavat İbn Mas'ud'da қо, At-Tashahhud'da оқылған, Allahumma salli ala Muhammad ve ala ali Muhammad kama sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun majid. Uşuğa şey. Uşunu 100 жол айта тұрған болсаңыз, бұл керемет бұл. Abu Davud şərifdə, Tirmizi şərifdə gələt. Abu Hurayra radıyallahu anh rivayet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundaydı. Ma celese kavmun meclisen lem yezkurullaha fi ve lem yusallu ala nebiyyihim illa kana aleyhim tiratan fa in şa'a addabahum ve in şa'a gafara lahum. Qanday gana bir qavm, bir cemaat uşunday bir mecliste oturup Allah'ın zikrin kılbasa, Allah'ın istebesi, Allah jönde söz bolbasa, Paygambari Muhammad aleyhisselamga salavat айтылбаса, анда қиямат күні өте чоң өкүнүчкө кабыл болот булар. Не дейт? Қиямат күні өте чоң кайгыга душар болушат. Өте чоң өкүнүчтө болот экен булар. Айтып атат: "Илля кана алейхим тиратан" дегенде хасаратан. Чоң өкүнүчкө кабыл, өкүнүчтө болот экен да булар. Демек, 5-оңуз отурсаңыз дагы, 10-оңуз отурсаңыз дагы, кандай болсок дагы таксалар, той болобу, кайгы болобу, жөн эле мажлис болобу, кандай болбосун, Алланы эстеп коюш керек экен. Бир агыз. Пайгамбарыбызды бир салават айтып коюш керек экен. Ошон үчүн кайсы мажлисте Алла аталбаса, аты аталбаса, пайгамбарыбызга салават айтылбаса, ал бактысыз мажлис дейт. Берекесиз мажлис. Ага Алланын рахмат назары түшпөй турган мажлис. Ал эртеге кыямат күнү өкүнүчкө лайык боло турган мажлис. Ошон үчүн ким кайерде болбосун тартынбаңыз. Сразу Алла Таалага шүгүр айтып, пайгамбарга салават айтып коюп, мен башка азыр саясатпы, содабы, же башка сөзбү уланта бериңиз. Бирок биринчи бисмилла менен баштайлы. Бисмилла менен баштасак, Алланын зикри менен башталды. Ассалату вассаламу аля расулилля, болду, пайгамбардын салаваты башталды. Анан калган иштерди кыла бериңиз. Коомчулукта ишпи, кандай проблеманы, көйгөйлөрдү жоюу, мейли, бирок Алланы эстеп коелу. Ар бир отурумда, ар бир чогулушта, ар бир жыйында кандай болбосун, Алланы эстеп коелу. Жана пайгамбарыбызга салават айтып коелу. Бул айтып атат. Абу Давудда келип атат, Тирмизиде келип атат тугандар. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям не деп атат? Ма жаласа кавмун majlisan. Кандай гана коом болбосун, кандай гана жамаат эл болбосун. Bir ушундай жыйынга отуруп, лам язкуруллаха фи, ал жыйында Алланы эстебесе, ва лам юсалли ала набийихим, алар пайгамбарына Мухаммад алейхиссаламга салават айтпаса, илля кана алейхим тиратан, алар өкүнүчтүү болот. Алардын башына өкүнүч басып калат, кайгы басып калат. Фа инша, эгер Алла кааласа, аддабахум, аларды азаптап коет дейт. Алланы зикир кылбагандыгы үчүн, пайгамбарга салават айтпагандыгы үчүн, эгер Алла кааласа аларды азаптап коет, ва инша гафара лахум, эгер кааласа кечирип коет дейт. Ошон үчүн туугандар, бул жерде айтыптыр, кээ бир ahli ilimler, İza sallar racul ala nebi sallallahu aleyhi ve sellem marratan fil meclis azan. Uşu mecliste peygamberimize bir salavat aytıp koysanız uçu жетişti deydi. Minimum kende bir salavat aytıp koygan жетişti deydi. Bismillah. Mustadrak Hakim'de gelet Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anhudan Anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem faqal, Peygamberimiz mınday deptir da, inna Cebrail aleyhisselam atani fabashsharani. Cebrail perişte geldi, bana kuşkavar verdi. Faqal, mıntıva ayttı. Inna Allah azza ve cel yaqul, Allah aytat dedi. Cebrail perişte geldi otat. Peygamberimize kuşkavar aytat otat. Allah aytat, man salla aleyk, sallaytu aleyh. Kim sana salavat aytsa, men oşoğa salavat aytam. Man sallama aleyk, kim salana salam aytsa, men oşoğa salam aytam. Sallamtu aleyh. Fa sajadtu lillahi azza ve cel şükran. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşunu uqqanda
Аллаға шүгір келтіріп саждаға жығылды да. Себеп дегенде Алла Таала демек кимдин башына кандай бир неемат күтпөгөн жерден келе турган болсо шүгүргө сразу шүгүрдүн саждасы кылыш керек экен да. Же болбосо Алла Таала башыңыздан бир кайгыны кетирдиби, бир маселе чечилдиби, сразу саждага жыгылыңыз. Сразу каяка? Дароо саждага. Бул эки рекеттин саждасы эмес. Макулбу? Кыбланы карап эле Аллаху акбар деп ошол жерден эле баягы Алла Таалага шүгүр кылып, субхана роббияна ала. Буну шүгүр саждасы деп коет. Не деп коет экен? Эгерде мүмкүнчүлүк болсо мейли, дарат алып эки рекет намаз окуп, шүгүр намазын окуп койсоңуз дагы жакшыраак. Бирок болбоду дегенде, ошол жерде автоматически саждага жыгылсак, шүгүр саждасын кылсак, алхамдулилlah. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушуна кабар келип атпайбы? Жабраил периште келип айтып, "Куш кабар, ey Muhammad, Алла мындай деп атат. Ким сага салават айтса, мен ага салават айтам. Ким сага салам айтса, мен ага салам айтам" деп Алла айтып атат, караң. Ошон үчүн пайгамбарыбыз муну уккандан кийин, ушунча кубангандан дароо саждага жыгылды. Фасажатту лилла азза ва жал. Шукран, Алла Таалага шүгүр кылып, мен сажда кылдым. Демек бул шүгүр кылыш куш кабар уккандан, кубанганынан, демек ушул учурда айткан экен, мындай мустахаб болот. Суджуду шукр. Шүгүр кылган саждасы инда фужаати ниъматин, кандай бир неемат капысынан келсе, ва индифаи никматин, же болсо бир кандайдыр бир кайгы жамандык кетсе дептир да. Себеп сажда ва суджуд лилла акса халатил абд фи таваду лаху. Сажда кылуу бул бенденин Аллага болгон эң өзүнүн төмөн алганы, кичпейил алганын абалы болот экен да. Анткени Алла Таала инсандын башында өтө улуу сезимдерди жараткан. Көрүү деген сезими бар, акыл деген сезими бар, кулак деген сезими бар, сүйлөө тил деген сезими бар, мурдун жыттай турган сезим бар, даамдай турган сезим бар. Бардыгы, негизги сезимдин бардыгы башта болгондуктан, ошол башты алдык Алланын алдына коюп, кордугун көрсөтүп, муктаждыгын көрсөтүп, "Я Алла, мынакей, мен сага рахмат айтам, сага шүгүр кыламын. Ушундай бергениңе, ушундай жаманды кетиргениңе" депчи. Жакшылыкты бергенине, жамандыкты кетиргенине. Ва хада хуа лайыкул бил муъмин. Бул момун адамга шанына лайыктуу нерсе, татыктуу нерсе ушундай болот экен. Куллама задаху раббуху махбубан издадаллаху тазаллулан ва шукран. Качан бул Алла субханаху ва тааланы сүйкүмдүсүн күчөйтө берсе, ал Алла Таала үчүн шүгүрүн күчөйтө берсин. Алла Таала сизди жакшы көрүп атабы көбүрөөк, сиз шүгүрдү күчөйтө бериң. Sahih Bukhari жана Муслимде келет. Хумейд Саиди радиаллаху анхудан аннахум калу я Расулаллах кайфа нусалли алейк. Сахабалар бир жолу пайгамбарыбыздан сурап калышты, сизге кантип салават айтабыз? О Алланын элчиси. Пайгамбарыбыз айтты: Аллахумма салли ала Мухаммад ва азважихи ва зуррияти кама саллайта ала Ибрахим ва барик ала Мухаммад ва азважи ва зуррияти кама баракта ала Ибрахим иннака хамидун маджид. Бул жерде салават мынакей ва азважихи пайгамбарыбыздын жубайларына ва зурриятихи урпактарына деген сөз кошулду да. Абу Саид Худри радиаллаху анхудан риваят бар. Бул Сахih Бухариде, Насаи Ибн Мажада келет. Пайгамбар бул айтат: "Кулна я Расулаллах, хада салам алейк, фа кайфа нусалли." Бул сурап атканда башкасын сурап атат. Сизге салам айтат элек, эми кантип салават айтабыз дегенде, пайгамбарыбыз айтты: "Кулу мындай деп айткыла" деди. Аллахумма салли ала Мухаммад абдик ва расулик кама саллайта ала Ибрахим ва барик ала Мухаммад ва ала али Мухаммад кама баракта ала Ибрахим ва ала али Ибрахим. Демек, ар бир сахабаларга кандай учуру болсо, ошого пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям салаватты үйрөтүп атат, мынандай деп айткыла депчи. Абу Масуд Ансари радиаллаху анхудан, бул риваят Сахih Муслим, Абу Дауд, Тирмизи, Насаиде келет. Атани Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу пайгамбарыбыз келип калды бизге. Ва нахну фи маджлиси Саад ибн Убада, Саад ибн Убаданын маджлисинде biz oturgan bolçuk. Faqala lahu Bashir ibn Sa'd, aga Bashir ibn Sa'd aytdı: "Amarana
Amaranallahu taala an nusalli aleyke ya Resulallah. Allah Taala bizge buyruk beriptir. O Allah'ın elçisi bizge buyruk berdi sizge salavat aytuğa. Bayağı ayattagı innallahu ve malaikatahu yusalluna alen nebi ya eyyuhellezine amanu sallu degen buyruk kelgen da. Oşonu buyruk berdi. Fa kayfa nusalli aleyk? Kantep sizge salavat aytabız degende Peygamberimiz fasakata Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem un çıkpay kaldı deydi. Un çıkpay toktop kaldı ele. Hatta tamannayna annahu lam yas'alhu. Biz uşunday kap suraba ile koyup opuz da. Un çıkpay kaldı em. Da biriniz ne dep жооп берер экен em. Ыңгайсыз суроо берип койдук окшойт деген ойда калышты да. Summa qala Peygamber zandan keyin aytdı. Qulu mınday dep aytkıla dedi. Allahumma salli ala Muhammad ve ala ali Muhammad kama sallaita ala İbrahim ve barik ala Muhammad ve ala ali Muhammad kama barakta ala İbrahim fil alamin inneka hamidun majid vesselamu kama qad alimtum. Jana salam qanday sizler özgör murda bilgeniңер deyle dep. Salamды murda aytчылыгар, a salavatты mınday aytkıla dedi. Allahu akbar. Bul tuğanlar sizlerge mınake hadislerden salavattın türlörün, salavattın mınake manilerini aytıp berdik. Eми salavat aytkandын sooptoru dana jana darajalары kандай. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh aytat. Anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qal: "Awlan nas bi yawmal qiyamah aksaruhum alayya salatan." Kıyamet günü bana en jakın insan kim bana salavatты көп aytsa oşol bolot dedi de. Mına azır misali jakındaganga biz kança жүгүрүп atабыз. Kıyamet bolot da ayakta. Бирок ал жерде бардык амалдар жазылган да. Ошого жараша кетет да. Kimdin amal defterinde kançalık көп salavat bolsa, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a erteye kıyamet günü al oşonçoluk jakın bolot eken da. Oşonçoluk jakın bolot. Mına Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytып atat. Bu Tirmizi'de gelet, Tirmizi Şerif'te gelet, İbn Hibban'da gelet. Bunun manisi inna akraban nas minni manzilatan yevmen kıyamah. Kıyamet günü bana en jakın adamların darajada en jakınıragı kim eken? Jana va aulahum bi şefaati. Meni şefaatıma en layıktı kim dese aksaruhum aleyye salatan fi dunya. Bu dünyada kim köp salavat aytkan oşol bolat deydi. Lianna kasratu salat tadullu ala hulusun niyya. Antkeni köp salavat aytуу bul kalыс niyettikке dalalat kılat. Oşoga alып barat. Wa sidqul muhabba çın sүйünü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de men jakşı görem dep jönele jüre berbey salavat köp aytsa uşunun dalili bolat eken da. Uşunun dalili bolat eken da. Wa mudawama ala ta'a jana bul köp salavat aytүүчү Peygamberimizin sünnetini alıp kelet eken da. Sünnetini atkarganga uşuga türtkü bolat eken. Türtkü bolat eken. Albatta uşul hadiske qaray turgan bolsok, hadis ilimin okuganlar, hadis ilimin okutkanlar, bular özünün jaşosunda en köp salavat aytkanlar deydi da. Oşon üçün bular emi her bir hadiste salavat ayta berip, salavatı özünçe жазыла berip tom bolup ketetken dagı, erte kıyamet günü barganda kim kança salavat aytsa boldu. Peygamberimizin aldından nары ketip kalat eken de. Ya. Antkeni bular olsa deydi, başkalarga qaraganda mınday deydi, li'annahum yusalluna aleyh qawlan ve fi'lan. Allah. Fahum awlan nas bi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem yevmen kıyama. Bular tili menen dagı, kıymılı menen dagı Peygamberimizge salavat aytkanlar deydi da mınake. Demek hadis kimenen kim alek bolsa, Peygamberimizin hadisi menen kim alek bolsa, Peygamberimizin hadisini üretip, uğuzup, jetkirip, saktap ömürün Peygamberimizin hadisi menen alek kılıp oturgan bolsa, onun en köp salavat oşonu bolat. Bu sözde dagı, amalda dagı, kıymılda dagı dalildengen bolat. Emi kıyamet günü Peygamberimiz aytып atat, adamların en jakını bana köp salavat aytkan oşol bolat dedi. Demek jönökөй emes tuğanlar. Bu ulu amal Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den mınaki hadisi Peygamberimizin denesinden çıkan, berekeli tilinden çıkan amaldardı aytуу, oşolordu amal kılıp başkalarga jetkirүү bolat da bu. Aus ibn Aus деген sahaba var.
радиаллаху анху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат мындай деген экен да: "Инна мин афдали айямикум яумал жума." Силердин күндөрүңөрдүн эң абзели жума күнү. Фиха хулика адам. Жума күнү адам ата жаралган. Ва фиха кубида. Жума күнү жан берген. Ва фихи нафха. Ушу жума күнү кыямат болот экен. Сур татканда нафха. Бардыгы талкаланат, кыямат болот. Ва фиха сайка. Бардыгы ошондо ойгонгондо ошо күн болот. Жума күнү кыямат болот экен. Жума күнү кайра тирилет экен. Бардыгы. Фа аксиру алейя мина салати фи. Ошондуктан пайгамбарыбыз айтат, жума күнү мага көп салават айткыла дейт. Ошондуктан не дейт? Жума күнү силердин күндөрүңөрдүн эң абзели жума деди. Анда адам атаңар жаралган деди. Адам атаңардын жан берген күнү деди. Кыямат боло турган күн. Кыямат кайын болгондон кийин кайра адамдардын бардыгын тирилте турган күн. Ошондуктан силер мага жума күнү көп салават айткыла дейт. Жума күнү көп салават айткыла. Фа инна салатакум ма'рудатун алейя. Анткени силердин салаватыңар мага сунушталат дейт. Мага сунушталат. Кала. Равет калу я Расулаллах. Сахабалар айтыштыр: "О Аллахтын элчиси, ва кайфа ту'раду салатуна алейк ва кад арамта якулун балита факала инна Аллах азза ва джал харрама алал ард аджсад ал анбия." Сахабалар айтышты: "Я Расулаллах, сизге биздин салаватыбыз кандай сунушталат? Сиз дүнүйөдөн өтүп жер менен жексен болуп кетсеңиз, балейте деген мында чирип кетсеңиз, адамдын денеси өлгөндөн кийин чирийт да. Чирип кетсеңиз, жок болуп кетсеңиз, балейте деген мааниси ушу да." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Эй, Алла Таала жерге пайгамбарлардын денесин жегенди арам кылып койгон. Алла Таала инна Аллах азза ва джал харрама алал ард аджсад ал анбия." Алла субхана ва таала жерге арам кылып койгон. Пайгамбарлардын денесине сен тийишпегин. Жей албайсың, тырмагын дагы жей албайсың. Чачын дагы жей албайсың, сакалын дагы жей албайсың. Денесинин бир кичинекей мүчөсүн да жей албайсың. Арам кылып койгон. Пайгамбарлар кандай кетсе, кудум ошондой жатат да. Башкалардын бардыгын эле жер жейт. Жер эч нерсени калтырбайт. Бардыгын өзүнө камтый берет. Өзүнө жеп жок кылып, топурак, көлпүл эчтекесин калтырбай жок кылат. Эртеги кыямат күнү анан жер өзүнүн ичиндеги салмак, ичиндеги кендеринби, адамдардын бардыгын чыгара турган күн келет. Ида зулзилатил арду зилзалаха ва ахрajаtil ardu asqalaha. Качан жер титирегенде, жер өзүнүн оор салмак ичиндеги нерсени сыртка чыгарат, адамдардын баарын сыртка чыгарып коет. Акырынан чыгат, анан кийин кете берет нары. Мынакей, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жума күнү мага мындай кылгыла деп атат. Бул риваят тугандар. Мынакей, Аллахумма салли аля Мухаммад, Абу Дауд шарифте келет, Насаи да келет, Ибн Мажа да келет, Ибн Хиббан да келет, Мушкатул Масабихте келет, Барна Мустадракта келет. Бардыгын айтат. Силердин эң абзел күнүңөр жума күнү. Адам алейхиссалам жаралган күнү экен. Жума күнү аср намаздан кийин жаралган. Жума күнү качан? Аср намаздан кийин. Аср намаздан кийин Адам алейхиссалам жаралган. Жума күнү жан берген. Ошон үчүн жума күнү адам менен инсандардан башка бардык махлуктар коркуп турат экен. Бүгүн кыямат болуп кетпесин ушу жума депчи. Биз жыргап жүргөн болобуз. Я. Бул жактан мындай коркуп аткан күн болот экен. Бардыгы. Пайгамбарыбызга көп салават демек, мындай болот да. Жуманын түнү, жуманын күнү. Исламда биринчи түн келет, анан күндүз келет. 4-чү күндүн түнү бул жуманын түнү. Пятницанын күнү ушундай деп түшүндүрөйүн, ошол жуманын күнү. Түшүнүктүү болдубу? Ошол машалла салаватты көп айта турган экен. Алла баарыбызга товфик берсин. Амин. Себеп дегенде эмне үчүн десе, мынандай дептир. Жума күнү күндөрдүн эң абзели.
Wa huwa yawmun mashhud tashhaduhu al-malaika. Perişteler düşe turgan gün. Mınандай bayram gün. Cuma günü bizden ibadat dağı, bayram dağı. Peygamberimizga maňa sizlerden salawatyňar köňdelen kılınat, sunuştalat degen her bir cuma sayın özgöçe bolat eken. Jana oşodan bir cumada kim köp salawat aytsa, oşonuky başgaçarak sunuştalat eken. Siz birle jol salawat aytdyňyz, janyňyzdagy 1000 aýtdy, eko teň bolboýt da. Teň bolboýt da. Teň bolboýt da. Demek münasibat ekon teň aýtyş gerek. Ubay ibn Ka'b radıyallahu anhu. Bu rivayet Tirmizi'de gelet. Hakim Mustadrak'ta da gelet. Ubay ibn Ka'b radıyallahu anhu aytat: "Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iza zahaba sulusal leyl qam." Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam tündün 2 bölük ötkönde turat ele. Tündü 3 bölükö bölseňiz, 2 bölük ötkөндөн keyin 3-nji bölükö ne bolat ele? Turat ele. Turat ele. Tün egerde 9 saat bolsa, 6 saat ötkörgöndөн keyin 3 saatga turat ele. Tün egerde 6 saat bolsa, 4 saatni ötkörgöndön keyin 2 saatna turat ele. Demek 2, 3'tön 2'si ötkөндөн keyin 3'tön 1'i kalganda turat ele. Fakal ya eyyuhannas aytat ele. Ey adamlar, udkurullah, Allah'ını zikir kılgıla. Udkurullah, Allah'ını zikir kılgıla. Ja'at rajifah tatba'uha radifah. Mına jer titriyor. Birinci kıyamet bola turgan nafha bul geldi. Anın arkasından da radifa ikinci sor. Kayra tirle turgan sor. Tartılganda geldi. Ja'al maut bima fi. Ölüm özünde bar nersesini alıp geldi. Ja'al maut bima fi. Özünde bar nersesini alıp geldi. Kale Ubay aytat kultu ya Resulallah. O Allah'ın elçisi inni uksirus salah aleyk. Men sizge köp salavat aytamın. Fakam aj'al laka min salati. Men şu salavatımdan sizge kançosun arnayın dedile. Fakale Peygamberimiz aytdı ma şi'te kança kalasan dedi. Kale kultu rubu jaşoomdun 4'tön 1'in salavatka bersen bolou dedi. Peygamberimiz aytdı ma şi'te kança kalasan meyli. Fa in zitta fa huwa khayrun lak. Egerde göbeytsen sen üçün jakşarak dep koydu. Kultu nisf jaşoomdun jarymyn salavatka bereymi dedile. Peygamberimiz aytdı ma şi'te kanday kalasan özüň bil. Fa in zitta fa huwa khayrun lak. Egerde göbeytsen andan da jakşarak dedi. Kala kultu fis sulusayn. Men aytdım deydi. Anda jaşoomdun 3'tön 2 bölügündagi sizin salavat sizge salavatını arnap koyboymu dediler. Peygamberimiz aytdı ma şi'te qarap gör kanday kalasan dedi. Fa in zitta fa huwa khayrun lak. Egerde göbeytsen dagı jakşarak sana dedi. Kultu oşonda aytdım deydi. Aj'alu laka salati kullaha. Men jaşoomdun bardygynda salavat kılıp bereyin sizge dedi da mına. Demek boş wagt mende tölke salavat menen getet degen söz. Mınanday kaldı. Oşonda Peygamberimiz aytdı: "İzan tukfa hammak ve yughfar laka dambuk." Anday ola turgan bolsa, senin kaygı gıjalatçılığın bardygy jok bolat, günöň bardy geçirilet dedi da. Manake tugandar salavattın ordu kança ekeni görüp koyoylu. Ordun bilip koyoylu. Şoň üçin inşallah manake kanday degen kasiyetli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den berekeli sözleri sahabalar buga kanday degen amal kılıp emi bu salavattardın jalpısı büttü. Oda kalasa namazdan keyinki zikirler, dualar jana qiraatül Kur'an boyunca. Bismillah. Gün sayın Allah'a şükür 5 vakt namaz okutabız. Kança gün jaşoobuz bolsa inşallah oşonço gün namaz okuyubuz. Oşo namaz okuganda namazdan keyin Peygamberimiz kaysı dualardı kılat ele, kaysı zikirlerdi kılat ele, kaysı Kur'an'da okuyt ele, uşunu bilip alaylı. Sebep Peygamberimiz ma yantiqu anil hava in huwa illa vahyu yuha. İmneni söylese vahiy gana söylegen. Peygamberimizin tilinden çıkan berekeli sözler al tarazaga tartılgız. Anın soğupları çeksiz. Berekesi çeksiz. Şunun üçün tugandar
Naqtan atay sizlerge ne üçün айтып атабыз? Bu Sahih Buxariden, bu Sahih Muslimden, Tirmiziden, Abu Davuddan, Hakim, İbn Maja, Musnad Ahmad, Mustadrak, İbn Abi Şeybe bardığını айтып atkanыбыз, ушул бекем жүрөгүбүзгө орносун. Бул мен жолдон эле бирөө айтып чыга калып эле айтып жүрген эмес да. Бул алтын жынжыр пайгамбарыбыздан, Cebrail периштеден, Allah'ın özünden келаткан да. Бизге чейин уланып келаткан алтын жынжыр. Пайгамбарыбыз намаз окуп бүткөндө, ассаламу алейкум деп бүткөндөн кийин не кылат эле? Ибн Аббас радıyallahu anhumadan риваят айтат: "Kunna na'rifu inqida'a salati Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem bit-takbir." Biz deyt İbn Abbas айтат. Пайгамбарыбыз Muhammed aleyhisselam namazın бүткөнүн Allahu akbar degenden bilet elek deyt. Ne degenden bilet elek deyt? Allahu akbar. Adamlar көп da. Mikrofon жоқ эле да. Mikrofon жоқ эле да. Анан намаз бүттүбү, бүтелекпи, кандайдан биле турган? Андан такбирден билет элек дейт. Такбирден намаз. Ассаламу алейкум ва рахматуллах, саламу алейкум ва рахматуллах, Allahu akbar дегенде билет экен да. Мына жерде бит такбир деп айткан, кээ бир жерде биз зикир деп дагы келет. Зикир менен, бирок мына жерде такбир ачыктан келип атат, Allahu akbar деген. Бул Sahih Buxari'de келет, Muslim'de келет, Abu Davud'da келет, Nasai'de келет, Ahmad'da келет менен. Ушу Allahu akbar деп намаздан кийин Allahu akbar айтат эле дейт. Намаздын бүткөн ушу менен билет дейт Ибн Аббас радıyallahu anhu. Savban radıyallahu anhu aytat, "Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem idan sarafa min salatihi istighfara thalathan." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazdan kayırılganda, namazda pütkönde astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 jol aytat deydi. Az aytып атпайбызбы? Демек Allahu akbar деген бар экен. Так. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah деген бар экен. Ve kâle Allahümme entesselam ve minkesselam tebarakta ya del celali vel ikram. Туғандар, пайғамбарыбыз кандай айтсачы, ошондой кайталайлы, ошондой кылайлы. Тияк бияктардан токумай, курмай, кошмой деген токтотуш керек. Акылдуу болуп кетпеш керек да, өтө эле акылдуу болуп кетпеш керек да. Пайгамбарыбыздан өткөн акылдуу жок. Ошон үчүн кандай айтылса, бул ибадат. Таабуди, амр таабуди. Ошондой айтканга аракет кылыш керек. Кээ бирлерден угуп турсаң, башкача эле нерселерди кошуп айтат. Ал ошо сөз жакшы болгон чакта дагы пайгамбарыбыздан айткан эмес эле да. Түшүнөсүңөрбү? Ошон үчүн биз ушул эле жүрөгүбүзгө ушу орнотушубуз керек. Пайгамбарыбыз кандай десе, мен ошондой болом. Эмне десе, ошону айтат. Тияк бияктардан мага жагымдуу сөздөр аябай көп кошконго. Жок, мен аны кооздоп эме кылбайм. Кандай айтса ошондой кылайм. Анда кемитпеймин дагы, кошпоймун дагы. Пайгамбарыбыз кандай десе, ошондой дейт. Мына эмне деп атат? Айтат эле, астагфируллах 3 жол айткандан кийин, Аллахумма антас-салам ва минкас-салам. Табаракта я дел жалали вал икрам. Аллахумма, я Аллах, антас-салам, сен тынчтыксың. Антас-салам деген сен тынчтыксың. Ва минкас-салам, тынчтык сенден гана. Тынчтык башка бирөөдөн келбейт, билип коюң. Тынчтык Алладан гана келет. Тынчтык Алла Тааладан гана. Ва минкас-салам. Табаракта я дел жалали вал икрам. Я Алла, сен береке ээсисиң. Табаракта, сен береке ээсисиң. Дел жалали вал икрам. Жалал айбат, сүр айбат. Вал икрам, сый урмат ээси сенсиң. Дел жалал деп жалал деп ушун жалалды айтат. Сүр айбатты айтат. Алла субханаху ва таала сүр айбаттын ээси. Вал икрам, сый урматтын ээси. Сый урматтын ээси. Же болбосо Аллахумма антас-саламды кээ бир аалымдарыбыз муну мындай деп дагы айткан жери бар. Антас-салим мин кулли нукс. Я Алла, сен бардык кемчиликтен тазасың. Саламаттасың. Ва мин кулли ма ла ялиqu би жалалик. Сенин улуулугуңа лайык эмес нерседен баарынан сен арусуң. Анталлади ту'тис-салама. Сен тынчтыкты берүүчүсүң. Ва тамнауха, я Алла, тынчтыкты бербей турганда берүүчү дагы сенсиң. Деген мынандай кээ бирлер ушинтип которгон. Андан кийин Валид айтат, факульту ли Аузаи.
Валид рахматуллахи алейхи айтат, мен Аузаиға айттым дейді. Улы имамдар. Кайфал истихфар. Пайғамбарымыз айтпады ғой, истихфара саласан, 3 жол истихфар қылат еле деді. Бұл сұрап атады ұстазынан. Кайфал истихфар, истихфар қандай болады деді. Айтты, қал антақул, мындай деп айтасың дейді. Астағфирулла, астағфирулла, астағфирулла дейсің мына. Демек бұл жерден азы түсіндік. Намаз біткеннен кейін бірінші Аллаху акбар бар екен. Так, андан кейін не бар екен? Астағфирулла, астағфирулла, астағфирулла. Андан кейін Аллахума антассалам, ва минкассалам, табаракта, я дәл джалали вал икрам. Бұның қотармасын айтып бердім сіздерге. Баро радиаллаху анхудан. Баро деген сахаба айтады. Kunna idha sallayna khalfa Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Qachanda biz Payg'ambar sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasından namaz o'qiganimizda ahbabna an nakuna an yaminihi. Biz yaxshi ko'radilik Payg'ambarimizning o'ng jag'ida turgandi deydi. Ne uchun? Yuqbilu alayna biwajhihi. Antkeni Payg'ambarimiz burilganda bizga yuz döngönde ушул жакты карайт эле дейт. Мисалы мына имам. Мақұл бұл баро айтат, біз сапта мен оң жағына тұрған әрекет қыламын дейді. Эмне үчүн? Пайғамбарымыз намазды оқып бүткөндөн кийин кайрылат да, кайрылганда мондай кайрылат эле. Мисалы мына мен турам, мен силерге кайрылам да. Пайғамбарымыз мындай кайрылбайт эле. Бул жакты карапчы. Пайғамбарымыз мындай кайрылат эле. Оң жакты карап. Түшүндүңүздөрбү? Оң жакты карап. Ошон үчүн бу жакта отурган сахабалар Пайғамбарымыз мени караса экен дейт да. Пайғамбарымыздың назары түшіп қалған адам қандай деген бақыттылы адам. Ошон үчүн айтып атат. Айтып атпайбы? Ахбабна ан накуна ан яминихи. Пайғамбарымыздың оң жағына тұрғанын жакшы көрөт элек дейт. Юқбилу алейни биwajhihi. Qala fasami'tuhu yaqul. Пайғамбарымыздан мындай деп айтканын уктум дейт. Намаз бүткөндөн кийин. Робби qini adabak yawma tab'astu ibadak. Жоса Робби qini adabak yawma tajma'u ibadak. Эки риваяттан келет. Ушуну айтат эле дейт. Бул риваят Сахи Муслимде келет, Тирмизи, Абу Даудта келет. Бул эмне деген? О Роббум, мени qini adabak, азабыңдан сактагын деген сөз. О Роббум, мени азабыңдан сактагын. Yawma tab'athu ibadak, бенделериңди кайра тирилткен күнү. Я Алла, баарыбызды бенделерди кайра тирилтесиң сен. Ошо тирилткен күнү мени азабыңдан сакта. Бул келечекке дуа. Неге дуа екен бұл? Келечекке дуа, келечекке дуа. Яума тажма айбадак деп тағы келеді екен. Бенделеріңді ерте қиямат күні топтайсың. Бардық адамдар топтай. Жет атаңызды көресіз. Кейбірлер көрген емес қо? Біздері көрген емес бізде. Бірақ көрөбүз иншалла. Егерде иманды эле болса көрөсүз. Иманы жоқ болса аны көрбөйсүң, ал башка жакта болот. Иманы болса, алхамдулилlah. Кете бересиз, неберелериңизди көрөсүз анан. Балам, так, чебереге чейин көрдүм эле, наркысын кара, ким экен деп барды. Алла Таала барызы көрсөтсүн, а? Бейиште көрсөтсүн, Амин, бейиште көрсөтсүн. Не деп атат бу жакта Куранда Алла Таала мындай дейт. Yawma yajma'ukum li yawmil jam. Dalika yawmut tagabun. Yawma yajma'ukum li yawmil jam. Alloh taolo sizlarni to'playdi. Li yawmil jam, qiyomatning bir ati to'ptoo kuni degan so'z. Bardıq adamzatты to'playdi ekan Alloh taolo. Bu dunyoga kim kelib ketgan? Ani дағы. Kim ketgan? Ani дағы. İmandılar sahabalardı görüyoruz. İmam Abu Hanifa'nı görüyorsunuz. İmam Şafii'yi görüyorsunuz. Abu Hurayra'nı, Abu Bakır'dı, Umar'dı, Osman'dı. Peygamberlerin barın görüyoruz. Adam atanı görüyoruz. Yusuf Peygamber'di görüyoruz. En ulusu Muhammed Aleyhisselam'dı görüyoruz. İmanımız bolsa Allah Teala başa jetkirsin amin. Ne bu dünya bugün gel bugün gete turgan gelip gete turgan dünya. Mana şu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ugat elem deydi. Bara razıyallahu anhu. Namaz bitkende uşu duanı kılat le. Namaz bitkende uşu duanı kılat le. Rabbi qini adabak yevme teb'atu ibadak. Kıska le. Andan keyin Bukhari rivayetinde gelet, Muslim Şerif'te gelet, Abu Davud Nasai'de de gelet. Varrat degen hazret bolgan. Atı Varrat. Bu katibin Mughira ibn Şu'ba. Mughira ibn Şu'ba degen radıyallahu anhu uşunun katçısı olgan eken. Qala amla aleyye al-Mughira ibn Şu'ba radıyallahu anhu.
fi kitabin ila Muaviya radıyallahu anhu. Mughira ibn Şuba деген sahaba manga diktant kıldı deydi de, diktant jazdırtты deydi de, diktovat edipçi. Emneni fi kitab ушундай bir katты al Muaviya, Amir Muaviya radıyallahu anhu'a jönötülө turgan kat ele. Tak. Ошол дедем некен? Anna Nabi sallallahu aleyhi ve sellem kana yaqul. Мындай деп жазган экен. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem айтат эле fi duburi kulli salatin maktubatin. Her bir farz namazdan keyin La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'tiye lima mana'at ve la yenfa'u del ceddi minkel cedd deydiler. Mınanı tuğanlar biz caddaylı. Her bir farz namazdan keyin bir iret okup koya turgan. Farz namazdan keyin. Mına ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kana yaqul, Peygamberimiz aytat ele. Daima aytat ele kana yaqul. Kaçan? Fi duburi kulli salatin maktubatin. Her bir farz namazdan keyin, nafil sünnetimiz, farz namazdan keyin aytat ele. Ne dep? La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'tiye lima manat ve la yenfa'u del cedd minkel cedd degen duanı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytatlar. Kotorması mınday. La ilahe illallah. Bir Allah'dan başka sıyınganга layıklı zat yok. Vahdehu la şerike leh. Al жалгыз, şerigi yok. Lehul mulk, ağa gana taandık padişalık. Ve lehul hamd, ağa gana taandık makto. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Cana al, her bir nersege kudreti jetet. Allahümme la mani'a lima atayt. O Allah, emneni sen bersen, anı tosucu yok. Ve la mu'tiye lima manat. Emneni tosson, anı berücü yok. Ve la yenfa'u del ceddi minkel cedd. Abroy iyisine, abroy ağa hiç kanday payda jetkire albayt sensiz degeni. Uşul jerde wala yanfa dal jaddi minkel jadd degende da kişine toktap keteyin. Ulamalar mınday dep aytkan. La yunjinil had fi dunya minel mal avil walad avil jah avil sultan mink ya Allah ve innema yunjini fadluk ve rahmatuk. Bul degeni dünyadagi abroy tapkan ülüşü var. Dünyada mal mülk menen, bala çaka menen, mansap menen, badışaçılık menen. Uşul meni kutkara albayt ya Allah senden. Senin azabından meni kutkara albayt bul nerseler. Alбетте meni kutkara turgan nerse sen aykөлдүүлүгүң, sen rayımdуулугуң деген söz. Mına kандай kasiyetli söz. Uşunu siz her bir farz namazdan keyin bir iret aytıp koyup, şunun egerde manisi meni üzdegi bolsa, inşallah akırda bolot. Siz eме kılbaңыз? Ya koço bu kaçan jattayım, bir arapçaсын jattaşım gerek, аны түшүнүшүм керек деп. Göz korkok, kol batır. O şaytan ukmaң. Şaytan oor kılıp көрсөтө берет. Eç kандай emес. Gün sayın kiçineden жылыңыз boldu. Bardыгы бүтөt. Bugün kiçine bir süйлömdü. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Bunu göğü bilet. Buna andan ki Allahümme la mani'a lima atayt. Ve la mu'tiye lima manat. Ya Allah sen emneni bersen anı hiçbir tosucu yok. Allah sen bergeningde hiç kim tosa albay. Sen tosqonungdu bürö dagı bere albay. Karan kanday degen bizge işenim. Kanday degen yakinde Allah Teala üretip atan. Allah ömür verse hiç kim anı tosa albay. Allah ölüm verse anı hiç kim tosa albay. Allah bervese anı hiç kim bere albay. Allah bervese, Allah beyiş verse al hiç kim. Emni üçün ya bunu beyişke kırızatasın dep Allah'a ayta albayt eкен hiç kim. Dozokka salsa emni üçün dozokka saldың dep biri da ayta albayt. Biri ırıskı verse, biri bala çaka verse, avir verse, birinin Allah avirin götörseçi, anı hiç kim korgula albayt taksır. Kimdi Allah korgulsa, anı hiç kim izzatın götörü albayt. Mına ki bul mani deganday degen, "Ve la yenfa del cedd minkel cedd."
Демек мени куткара албайт. Я Алла, сенден менин бала чакам болсун, мал мүлкүм, мансабым болсун, бийлигим болсун, бул сенден куткара албайт. Мени куткара турган нерсе сен айкөлдүүлүгүң, сен ырайымдуулугуң деген сөз. Иншалла Алла Тааланын жардамы менен бүгүн мынакей салаваттардын сабагы болду. Ушуларга иншалла салават айтып жүрөйлү. Бунун мааниси, даражасы, сообу, макамы, сыйгалары кандай айтылыш керек, буну айттык. Андан кийин намазды 5 убакыт намаз окуп атабыз. 5 убакыттан кийин намаздан кийин кайсы дуаларды окушубуз керек. Ушуга көңүл бурайлы туугандар. Алла Таалам баарыбызга амал кылганга жардам берсин. Амин.